Sanibonani uSomandla lokhulumayo ngithi angidlulise nje namhlanje udaba oluthinta impilo yami ne bengithi lo daba ngizoliyeka lidlule but inkinga yakhona usisi ongune attitude ake ngiqale ngilibeke ne I think it was February if I'm not mistaken. I went to Capitec and try ukuthatha a credit card, and then they were offering me a credit card worth 80,000 ne and then I told myself ukuthi no ngizoya ebranchini. And then ngaya ke branchini and then usisi it was a Midway Mall eNewlands. And then ngaya ke Midway Mall ngafuna I credit card and then usisi wayengisiza wabiza imanager yasondela yangisiza yase ithi ke kunama document ashoda engingawaphethe icela ukuthi ngilindele imessage ezongena kusasa ukuthi ngiyaqualify for ukuthatha credit card noma kune message kune phone number eqala ngo021 eqala ngo087 if I'm not mistaken ezofona kusasa ngingayizibi. Okay, no sharp ne thatha ilontuzana imoto ngihambe ngibuyele ekhaya. And then I was driving to Enkandla the following day and then the number at 021 yafona and then I was driving and then ngayiphendula yonke into exoxa ngayixoxa indaba ethinta imali phakathi and then ngavuma nami regarding ukuthi I thought maybe it's related to a credit card and then because ama information bengibuza wona ayingathi ama message kwangathi imiyalezo noma imibuzo eqondene nento ade ngiyoyenza izolo because I even told usisi ukuthi no mina nginankinga nezikweleti ngikhokhela kahle yabo. So angiboni ukuthi khona into enenkinga imali nezikweleti wathi no because of ukhokha imali engaka so sicela ukuthi siyinciphise kanje and I was driving and then ngamtshela ngathi mina yazi ngiya driving ngingakhona kodwa lokho khuluma if it's related to a credit card wathi yeah ngizokufonela manje ne ngizobafonela manje abaka Capitec ngikhulumise nabo because I was asking usisi ukuthi malana ne credit card kwenzakalani ngayo yabo. And then waxhuma i-call ukuthi ngigcine ngibatholile labantu ba Capitec ngibuza mina bese siyazi uthe namhlanje uzofona inamba kanje and ngiyona le number and indaba ye credit card kwenzakalani usisi wathi khona asazoyibheka kwi system abheka system and then lo wasethi mina accept I mandate lo wa debt review and then I accept I mandate because I was driving and then wasethi no ikwetu zakho sizincane usuzokhokha kanje and then the following day sengibusa umqondo ukuthi yazi lo muntu lo ungifake under debt review. Okay, it's fine. To cut the story short ne ngilontuzana ngibone sengikwi under ilontuzana I debt review. So ngithathe ilontuzana ifoni ngizama ukufona ngizama ukuthi ngifonele lo sisi lo owaka debt review. So mangimfonela lo sisi owaka debt review emva kwalapho mase ethi yena ngingenile ka debt review angikwazi ukuthi ngiphume because usengifakile mina ngivume yonke into ngithi mina yasisi into enkinga ukuthi yonke into ubungibuza yona I thought regarding it's all about a credit card because izolo bengiyo-apply i-credit card and then kwathiwa kunenamba ezongena kanje and then inamba siyangena sengiyavuma yonke into because I thought yonke into ihambisana nalento le ne-credit card. Angithe ngitokudla bese ngithi ngiliyami ngekhadi leli kwena. So emva kwalapho ngilontuzana usisi angilwisa athi yena ngiyakwazi ukuthi angikhiphe under debt review because usengifakile ne. Emva kwalapho ngimtshela ngithi mina yazi mfethu bengayona inhloso yami ukuthi ngingena under debt review because mina ikodwa zami ngiyakwazi ukukhokhela imali ne yonke into enginayo ngiyakwazi ukukhokhela kahle futhi ne. So engicela kuwena ngicela ukuthi ungikhiphe under debt review. Athi usisi ngeke ngikwazi ukukhipha futhi if ufuna ngikukhiphe kumele ulethe 6,000. And then sagcina sixabana nosisi wangidlulisela kwabanye nabanye lokho ngifona ibanjwa abanye ifoni ngasayibambe ngasakhulumi and then wathi uzongikhipha ngiyangikhiphe kumele ngikhokhe 1.5 per month for 3 months. Ngathi mina bengeke ngikwazi ukuthi ngiyofuna i-credit card if ngino 6,000 ohlele ngaphandle ebank engizokwazi ukuthi ngikhokhele ukuthi ungikhiphe kwinto ebengafuna nokuthi ngingene kuyo. And even sikhuluma nawe nefoni bengikilokho ngikubuza indaba ye-credit card and yonke into embimala ne-credit card. When uthe ususuka usungithethe mina asikidingo se-credit card ngathi mina isidingo se-credit card ngiyasibona because of maybe bengizoqala ibhizinisi ngalo 80 if ngithola 80 noma 60 noma 70 noma 40,000 yabo. And then wathi usisi-ke mina sengingenile ngengikwazi ukuphuma ne. I tried ukufona kwenye indawo nakhona inamba kasisi ngayithola because of kwakumele ngimsendele something ku WhatsApp then ngaba nenamba yakhe ke khona lapho ngamfonela ko lo sisi ngalikhohle igama lakhe usenza debt review. Okay,
bazama ukungisendela i17.2 rejection letter because ngafaka i-airtime ka400 lokho ngifonela kwathiwa ngifonela ama-bureaus ngafonela ama-bureaus because of West Bank wasu involve uCapitec uFNB because of angithi ngibhenka nabo vele nanezinto zami iningi ikweletu ngithatha ngakho khona. Emva kwalapho ke kuleso sigaba leso ngithathe i-phone call ngifonele ama-bureaus. Mangifonela ama-bureaus and then bathi kumina angifonele enye bureau angazi ama-bureau mangaki angazi ma-call mangaki engangifonela. Kwesikhathi ngithi ngiyafona ngikhuluma nomuntu uvele nqama ucingo bengiqapha phansi phinde ngiyichaze komunye ukuthi kwenzakalani empilweni yami ngale daba engilifonelayo because mina ngangiyofuna i-credit card and then the following day kwathiwa ngilinde inamba kanje ezofona and then inamba yangena ngayi-answer inamba ngavuma yonke into abayikhuluma ngayo because I thought everything was related to ilontuzana credit card. So kumele ngilokho ngichaza lokho manqama uyikhona nomunye athi fonela laba ngifonele laba ngifonele ONC bani ONCS noma ONC bani nama bureaus la amanye entrepreneur bureaus noma bani angisazi ngisakhumbula kanjani. Okay ngithi ngifuna ukuya branchini mangiye branchini ngifice emidwe kwakusa bekurenovator imanager bingekho bekuvaliwe ngaya station and station bangitshela ukuthi igama lami selingcolisa under debt review. Okay it's fine. Then wahamba isikhathi ngabona okay imandate yakho ikhona because it was 16.8 ekumele ngikukhokhe imandate le ababengi acceptile. Okay it's fine. Ngaye emidwe ngacela ngathi ngicela ukuthi bangikhanselele imandate le yaka Lontuzana because i-rejection letter sebeyisendile. Okay bayikhanselele ke Lontuzana i-rejection letter iLontuzana imandate leyo. Evaka lapho ipin 65276. Wait thatha le mali leyana khona le mali lapho nje. Kwa le mali lapho. Oh ngipe Kipe yona uhle yona. Ni. Lesikhathi lami. Emva kwalapho kuLontuzana ne kuleso sigaba leso ngifike ebranchini bangikhanselela imandate ne sebebuyileke vele ebranchini. Then mase ngiyitshela imanager ukuthi yazi singaba nenkinga kanje wathi wena expect number eqala ngo021 kanje and then inumber yangena on to find out ukuthi bangifaka under debt review. Wathi sino asiye laphana lo sizokukhanselisa imandate kanje but don't blame me ngalokho akumina osho njalo. Okay it's fine. Idluleke leyo ndaba leyo. Ensukwini ngibusa umqondo ukuthi ake ngiyobheka ukuthi khona nengiqualify ukwenza and then mangifika angikwazi ngisho ukukoleta ini yabo. Mase ngithi okay no ngizomthola usisi ngihlangane naye ngaphakathi emall ehambe ngithi sisi kunjani athi ngiyaphela ngithi ngiyafisa ukukhuluma nami uthola ithuba athi khuluma ngithi no ngeke ngikwazi ukukhuluma na public mawususemsebenzini wathi okay nginike 10 minutes ngiyabuya kwasho ukuthi nami vele ungihlangana naye sengiyaphuma ngase ngiphuma ngihamba ke kanjalo and then ngase ngafika einsukwini ngimfica use branchini ne uyimanager uphumzile igama lakhe eMidway Mall. Okay dadewethu kunjani ngizehlise kamnandi unjani siswami athi ngiyaphila ngithi kusayimina sisi enginenkinga yokuthi ngangena under debt review ngingazi because of wena wathi kune number ezofona 021 and then le number mayifona mina ngingayiziphi. Hayi but mina ngishongo njalo ukuthi iphendula noma yini iphutha lakho ukuthi ansile leyo number leyo. Ngithi mina inumber eyifonayo angiyiphenduli vele. If sekune number ngiexpectile vele ngizoexpect. Okay ngicela ukubuza one thing sisi ne angili wena ngiyazehlisa ne ngicela ukubuza ukuthi le number othi wena wakumele ungiyilindele 8021 izofona nini because namanje ayikazifone ngoba uthi wena iphutha lami leli ukuthi mina ngabamba le 8021 because le yafona ku021. So ublo 021 wakho wawuthi uzofona ngoba lo wafona loyo kodwa wena uthi lo wakho awufonanga uphi ke ufona nini lo wakho. Athi sisi no buti angishongo ukuthi mina answer noma iphi call ngathi 021 noma 087 ngithi okay sisi ke ne engikuzele la angisazela ukuthi sokhombana ukuthi uba no wrong uba no right. Okay it's fine if it's my fault ukuthi mina ngasethe inumber and then mina ngangizala for credit card not ukuthi maybe mhlawumbe ngizofuna iloan ngangazile uzofuna iloan and then ngangifuna i-credit card because of nina niyagabiselana emabank ukuthi nine credit card engakanani yabo. Sengithi aya ngithathe lo mashumi lawo ngizame something so wasuthi wena ngi-expect inumber ngakusasa and then inumber singenile dadewethu. Okay umbuzo wami usuthi ke njoba ngize la angisana ndaba ukuthi uba no wrong between mina nawe it's fine mina sengifisa usizo lokuthi wena as umphathi we-branch noma umphathi wala osebenzela khona akukho ongafonela abaphathi bakho khona kaCapitec ongabacela ukuthi kune client eluso elibe nenkinga yokuthi lingene under debt review because of information eseshare nayo azwananga khona and kwafona inamba
only to find out ukuthi client layitshela ukuthi inamba engangithayile expect. You understand? Ngicela ukuthi ningisize le client but with immediate effect maybe ukuthi nimsulele noma ini mhlambe nicommande ini nina as ibank. Wathi but mina kungakusiza ngakho. Ngathi ngiyacela uzama ukufona nombani. Okay, kwangena icall kuyena wasechazela omunye udade wethu owafona. Ngathi mina no, ngicela sisi wami ukuthi ngoba usisi lokubuzayo. Uthawazi uma ekubuza ngekuzwe lokhu uthi angazi ukuthi ubhuti ufuna ukuthini. Sengithi mina ngicela ngiboleke ifoni yakho ngikhulume nawe sisi. Okay, usisi anginike ifoni. Okay, ngikhulume nawe sisi. Sisi kunjani ngiyaphila kanjani? Mfethu angilwi la ekhaya ngizehlisile futhi angilwi angiyona impi angiyena futhi umuntu ongaba yi-threat, ne? So into engiyidinga nomuntu engiyifuna la ekhaya. So ngifisa ukusizakala ngoba sengisecaleni lokuthi under debt review igama lami selonakile angisana ndaba uthuba no wrong between mina no sis kodwa engifisa ukuthi kulungiseke impilo yami because of angisakazi kwenza lutho. It's fine ukuthi ukwakhe kuyaqhubeka akunankinga ngilwi naye kodwa ngesimo sokuthi yena wayithanga expect lo number ngai expect number ke mina ngai answer ngitshela ukuthi iqondene nento engiyifisayo. Sengifisa ukusizakala through banking ngoba naye ngoba nesikhundla emsebenzini showcase ukukhona iauthority engakwazi ukuyenza noma ikhona into engakwazi ukuyenza khona emsebenzini. You understand? Hence umuntu onamandla emsebenzini. So ngiyacabanga ukuthi ngoba naye eyasondela kulo sisi wayezongisiza it's because wasondela ngoba vele umphathi. Okay, athi dadethu no mbuyisela ucingo ngizomchazela. Amchazele lo sisi lo ne akhuluma naye amchazele isikhathi eside siphele isikhathi eside ngempela. Okay, masiqeda ukukhuluma leso sikhathi eqeda ukukhuluma naye isikhathi eside and then emva kwalapho mase ethi lo sisi lo okay angazi athi fonela bani kanjani umenzele ini ubhale phansi kanjani. Okay, meqeda ukuansa ukuvala icall lo sisi lo mase ethi kodwa wena indaba uthi mina wathi anti call ngithi dadewethu ngiyacela asingabisaphikisana lapho sengicela ukuthi wenze le call ocelwe yona. Athi no ukuthi nje mina ngiunderstand ukuthi wena kungani uthi imini wathi bambi call. Ngithi mina umuntu bengathi wena namhlanje kune call ezongena kusasa kuwena eqala ngo-067 mayingena i-call e-067 angizoyi answer because of ulindelelo le call. Athi naye ngithi nami ke ngenza yona wena something so wena why usulwa kangaphi because usuyitholile into ekumele uyenze engicela wenze le nto leyo because angisazi into so defensive ngayo. It seems like umhlambe usebenzisana nabo labantu. Wathi hey uthi ngisebenzisana nabo labantu ngathi mina kanti umhlambe uchaza ukuthini wazi uchaza ukuthi maybe ngithi so why uthi wena mina ngiya uthini wathi mina wena uyangisola noma uyangaccuse awu wathi uyangaccuse ngathi angi-accuse. I said maybe so maybe mhlambe we need to school someone here because ilontuzana i-definition ka maybe I understand because I said maybe I didn't say you did it or usebenzisana nabo. You understand? But I problem yakhona ukuthi maybe wena ubona umfanyana omncane ngoba ngigqwele kanje ngila emsebenzini wakho wena mhlawumbe uyibona ubusemsebenzini ubona mhlawumbe usune power eningi but mina ngizelanga ukuzoveza ubani one power ubani ongana power. Engicela ukusizakala kulesimo sengikusona. Ngicela ukuthi ufonele lo sisi wathi hayi okay athi ngizomfonela. Okay kumele wazi ukuthi mangimfonela kunembuzo bazokubuza yona. Ngithi mina no problem as long bezongibuza imibuzo ngizoyiphendula as long ngizosizakala. Wathi anginayo isho noma uzosizakala noma ngiyosizakala. Ngathi mina can you please be positive once because of imino osenkingeni negama lami elakhe igama right so why wena uthi awunayo isho noma ngizosizakala noma ngengisizakala. Wathi sengishilo ngathi mina it's fine and then ngagcina sengikhipha amazwi ukuthi mina should lento uzoyenza noma uthanda noma ungathandi because of ngifuna ukusizakala ekugcineni. Wathi no sengifila unsafe makukhona wena and then she pressed I panic button and then wathi should uzokhipha ama security. Ngathi anginankinga ama security you can call ama security but now azobona I'm not a threat. Wafika ubhuti we-security wameceleni wathi yena lo sisi ngiyasakwazi ungisiza so ngitholela umuntu ozongisiza. Wathi angishiya inamba yami phansi ngathi no inamba itsiphe ku system angithi una system mana wahamba uthatha inamba ku system wasethi ibhuti ngicela ungiphumele angikho safe unless i-security izokukhipha. Ngathi no sisakunankinga ungakwenza okwenzayo it's fine. Wathi bazokufonela kusasa around 4 days namhlanje uphelile akukho call engenile kumina through abantu ba Capitec. So ngiyacela ukuthi mawukhona mhlawumbe indlela engingasizakala ngayo it's not ukuthi ngibalekisa iparish kuyena usisi usizaqhubeka asebenze yonke into yakhe ibe right. Engifisa ukuthi nami igama lami kube nomnyakazo noma kube khona ongangenelela
kulolu daba because of mina naye sihlulekile ukulikhuluma udaba noma usulibeka phansi noma kukhona umuntu ongangenelela ukuthi mhlambe ikona kupho right engakwenza because of ukufona ngifonela indawo ezithile sengikhathele ngifonela indawo eningi kakhulu ngicabanga ukuthi ne-airtime isiphele kakhulu because of ngawufaka la 400 rand we-airtime ngosebenzisa kakhulu ngaphinda fa 200 rand waphela nawo yabo. So engikucela ukuthi ngithola mhlawumbe umhlahlandlela wokwazi ukwenza okunye noma ngithola okunye okungangisiza noma enye indlela engangilekelela noma umuntu mhlambe ongaphezulu kwakhe mhlambe osebenza eCapitec mhlambe ongakwazi ukuthi angenele lo daba ngisizakale because uCapitec ngiyamthanda siphathana kahle naye nje noma ebuya anciphisa ilontuzana nje i-network mawufuna ukwithdraw abuye benezikhathi zakhe kodwa nje ngiyamthanda kakhulu kodwa ngicela nje ukuthi makukhona ongasiza igama la sizophumzile siyabona.